Siyinhlangano i-African Purity Foundation, Restoring Ubuntu, umama uNonhlanhla Nyathikazi lo. Namhlanje sithe ake senze usuku oluyikhukhulelangqoqo oluzokwazi ukuthi lulethe i-wellness ku-community yethu yala eMlazi, ikakhulukazi kwa-Eni. Into ebesiyibuka ukuthi sifuna ukuthi umuntu aphile holistically, kusho ukuthi aphile ngezinhlaka zonke. Sikhuluma ngokuphila kwasemphefumulweni, ukuphila kwasemoyeni kanye nokuphila kwasemzimbeni. Ngingaphinde ngithi nje nanokuphilisana nabantu njengomphakathi. So iy'nhlaka-ke esize sazibiza ukuthi sebenzisana nathi ukuthi sikwazi ukuphumelela ukuletha lezi zinsiza. Sicele iklinikhi lakhona la kwa-Eni, njoba sila eMenzi Sport Ground kwa-Eni. So lizile-ke ukuthi lizokhuluma ngezempilo, liphinde lenze i-screening kubantu, i-health screening, ukuthi labo abafisayo ukuthi bahlolwe ukuthi banjani ngokwempilo bazokwazi ukuthi bahlolwe baphumelele kulokho. Sibe sesibiza also namaphoyisa, iziphathimandla zomthetho, ngoba siyafisa ukuthi intsha yethu njengoba nibonile ukuthi igcwele intsha kakhulu ikwazi ukuthi iqwashiswe ngezomthetho, ikakhulu ukuphepha, njengoba niyazi ukuthi i-crime isingakanani around, and ama-drugs, kunabantu ababanikeza ama-drugs, uthola ukuthi iy'ngane ey'ncane ey'koleni o-14 years